Nyomma bere cenderamata sia tulang dok na tulang alai misi tonu tuda lebon non ai bageleng kang terbuan Oh, lu tulang nih. Langmu san bakapul basuhi dot simani do ate alani posrohan nami disudia kahata sipaingot dot hata pasu napi nasahatnya kaula-hula nasian gereja nakin pakai hamumai di parumah tangga munate molos ya kami katulangmu hula-hula rasudion kubuat kami dohamu di bagasa tangang nami alani pinasahat mayo tuang giniba dok mah hatana angjah. berarti amang tua Iya dok. Puji Tuhan hari ini puji Tuhan hari ini bere kami sitere telah diresmikan di gereja tadi di son sian hami tulang dohot na tulang atar adong mai sinyon songon cindera mata na terdana turut kami bersukacita. Iya. Jadi antar songon edok ni padita inang padita na kaning gunakanlah kasih di dalam keluarga. Molonga adong anon kasih di Hamuna 2, setiap apapun masalah pasti bisa diselesaikan. Oke? Iya, perjolo apa saat Jadi, kamu? nyomma bere cenderamata sia tulang dok na tulang alai misi tonu tuda lebon non ai bageleng kang terbuan Oh, lu tulang nih. pesat ala dangya tusina tulang mu martonon masin nay me won alai nageleng Iya dok. Iya, pas dok. Dang ibu tuh jari-jari di berena. Iya dok, lihat kamu surat naik na tulang. Golo. Jadi malate ma jo na girang-girang nai ma jo akka hula-hula sulion nama na toron nai